Kapitan Inteng! Inteng, nag-vitamin C ka? Saan? Adamot vitamin C ta. Ang apay adi ka agtumar. Ay si kanti ag vitamin C. Taan nakapkapsot ti resistensya. Ay na Inteng, di ka agbalin asubag. Agtumar ka Nang runa, tanay. Agpampanatang amin at taon. Nakapsot nga men ti immune system da. Ay basta, ag-vitamin ka mat. Wait. Kan di ka pa'y makitkita nga uminom iti danom. Na. Rumbang akaadwam mat ti uminom iti danom. May inumak mo. Kapi mat ti makitkitak nga inumam. Apay masapol nga men nga ipakitakan ka no uminumak iti danom. Ay basta, aginom ka iti ado-adanom. Tapno madalusan ti bagim. Ken adu ti pagsayaatan ti bagi nga itden na. Amok Ket apay nga rod adi ka umin-inom iti danom. Arak Di pa inom ta sigurado maibus ka. Intay! Di ka gungawan no saan nga agkuret-ret da ita rupa. Maawatam ka diti bagbagakken ka wenno saan. Ay wen ka di. Maawatam. Aday ka, nakatumartan iti vitamin C ba daw? Wen ato yang, isunga ron nagtrab-trabaho ta, tapno adda igatang ta iti vitamina ta. Wen Kan ituloy ta taggagay, tuyang, saan ta baybay ang dagiti mula ta iti bangkag, tapno mayat tumanan ti apit ta. Ay katuwan Sapay kuma, tamayat tumanan ti apit ta. Kat makagatang tan tumanan iti vitamina ta. Nang rona ta pa nagsasakit ita at chimpaw. Wen nga raw, adu akabaranggayan tayo ita ti agbarbara. Wen nga raw, sapay awan samaten magatang apang bara. Kag maibus meten taado nga rod ita ti agbarbara. Iso ada ta, tuyang, naskay nasaan ta abaybay antisalon at ta. Ta narigat tagsakit. Narigat, no kaptan na tati virus. Anya jay ko na maribanang. Adda kimpot ka ni Kapitan virus? Wen mare, virus asipod pay saan amapaksyat kon kuana. Ha? Anya virus ngay mare? Sadutitis virus. Ha? Dayamat kasta virus. Niinting lang tinakaptan iti kasjay aklas iti virus, mare. Sadutitis? Kasla maawa takon mare. Ay, wen mare. Sipod pay, addan sadutitis ni Inteng nga aging ga ita. Ta ultimo panagtumar iti vitamina, ken panaginom iti danom, kasadut na. Ay, no kasjay mare, sikan timang painom kan kwa na. No kasapulan nga ungapom jengiwa na aramidam. Ay, makapasuron nga rod. Masapul asalwadan tayo itati salon at tayo, tanay. No anya laditan na virus agraraira. Ay, win nga rod, mare. Kasita, adu ti umayagatang iti agas iti bara, ngam na ibusang. Iso akapilitan na nagpailiak, tanapanak gimulpay. Kahit naimbag no saan ka naibusan? Saan matkit day? Ngam, adaw tinakagiddan kaw, kapasig nga aga sa para-bara tigatangan da. Ay na, apayan mare. No anya laditan ti agrara-ira abay Rose. O nga roda. Iso aditay kumayalang-alang day ta. Labanan tayo ti virus, tapno sana kumpet ka da tayo. Ay, win mare. Husto ka. Ala, ikanak nga rudan iti shampoo kan batsop. Tagdigos kami man kan Inteng. Tapno mayanod ti rugit iti bagay. Sige maray, mabitlaang taikang ka. Hay, agyaman anak. Nakabalsig ako niti pagtungaw. Aginanak pa, isakbay nga isimpak dagiti binalsig kao. Da,
Nagadumat ti binalsig mo. Unang Kyle. Apay ngay may ka. Ay, umayak ko mga rod ag kilaban. Ta sigurado asir mo na nakmanan ni ang time no agawid ak. Amuklatan no apay ang Kyle. Na, kanya ti amam. Siguraw, di mo ngamin kaya tagdigaws. Na, Kita amot ang amin talaga mang Kyle. Kas kalakakut-kutaw. ay saan bud ah? Ay, ada makilaban ije kusina. At daan Kyle. Sige, hintay di kusina. Tamang ilaban ta. Tauray siya. Mabisinak matain. Na, anya dagita nga agas. Vitaminak. Vitamin C dagita ang Kyle. Na, nagadupay ti prutas mo. Katuna. Kas kala ubing. Ubing laang ayat ag prutas. Kasapulan tayo dagita ang Kyle. Tapno na salon at tayaw. No siyak saanin. Gastos la data. Ngawan lang arudan anak yu paggastusan yaw. Di aggastos ka para itibagay. Katwan mit. Kanayon tupay akar ni ti sidsidak. Sana kasta ti kayat ko asawa ng Kyle. Nas ka na gumatang kamot iti vitamina ma. Nang runa talakay kan. Ay, sanak pa alakay ah. Ay nang Kyle, lakay kan. Ay, alakit din. Kain na tayo. Noon niya laditan ti ibagbagam. Sige, agsidata iti ikan. Katagawid kan tumuta na, tayong kagdigaws. Tasamalin ti payod mao. Digos nga. No ita panawain, masapula ka na yung tayong agdigaws. Kanayon tayong agdigaws ka nagsukat iti badaw. Tama nga no adda kimpat a virus kada tayaw, nariga tayo. Nagadong tinasaon. Magantan. Una nang Kyle. Sige, agbusog ta. Hello, pare. Sa dino tinagapuam. Ay, jeman balay da kwaro. Na, ang bango mo ah. Mabango. Wen pare. Katno ka digdigos ka. Inaldawak nga agdigos, pare. Uray man inaldaw ka nga agdigos. No, nagalas mo tirupam. Ha? Ay. Kitam tarupam kit na alas lata. Na Imbagpay kanyak tataraki ak. Inakaw. Na Ay, nakalasay. Imbaga nakidin ana alas tirupak. Agam, ha? O, Rayman. Tinaskain kat inaldawak nga agdigaws. Nga misungay, agat nabunglog a pumada ti payod na. Marikwanang, gumatangak man iti fish. Face! Wun maray, adda fish ma. Face mask? Na, di mo pa'y gayam amo ti fish. Bangos! Wano tilapia, wano karpa, maray. Na Ala, ikanak iti may sakilaw, maray. Uray anya afis. Fish! Sana face! Kundi English ka, mistake mag. Isumat lang nga iso. Tilapia lang tada. Sige, tekang ka. Agsigangak man ita, maray. Iso alakwan nakpay iti danger. Ni, anyamanan a danger? Na, di mo amo ti danger. Laya. Na, ginger ko na ma. Saan a danger? Iso mo lang nga iso. Ay, maray. Naimas ti si Dayo ah. No ita panawan. Masapol ana sustansya at araon ti kanan tayo, maray. Tapno na pigsalata ti komunyon system tayaw. Ni, anyamanan a komunyon sistema sasawam. Di ka man kundi English, no di mo amo tilawlawatan. Komunyon system? Di mo amo da ita, maray? Immune system ko na ma. Ay unay kan. Ay ha? Alaki dain. Ingkakit isuputan dagiti gakangag ta innakaw. Kunak man no nagdigos kan inteng. Badom dayta iti upat nga aldaw ah. Nagdigos akmat. No nagdigos ka, apay nga rod asaan ka ang nagpelas. Saan? Ingka agpelas wenno saan. Ay saan ta isupay alabaam.
Inteng, kapitan ka saan ka de? Isumat. Ti kapitan, rumbeng nga iso ti mangidaulo iti kinadalaw si ti aglawlaw. Saan? Unmat. Ti kapitan, rumbeng nga agbalin a modelo iti barangay na. Saan? Katun. Modelo iti kinadalos iti bagi. Kinasayat nga aramid, ken kinasayaat ti ugali. Saan? Ti kapitan, rumbeng nga rod anadalusmet iti bagi na. Saan? Nga rod, sikat ti kapitan. Isu arumbeng nga agbalin ka a modelo iti barangay mo. Kaya't naasawen, kanayon ka nga agdigaws ken agpelas. Nang runa pa'y, tagraira nga rod ti makuna a virus. Ay, awan mo't kimpot kanyak a virus. Enteng! Ay, di ka man ungat nga ungat. Ha! Makauma. Ala, manipod ita, di kan pakibyangan. Sige, ikanta iti divider da iti balay. Tadyak kayat ti makikabalay kan ka. Taamangan no kaptan na ka ti virus kat akaran nakpay. Ha! Adamot backdoor? Ijay ti entrance mo. Anya? Nalawag mo't siguro ti saritaan, Teng-Teng. Tangay subag ka. Kastan ti remedyo na. Kasta, kwarog. Dita nanday ta nga aparador. Saanen ang malukatan ti ridaw. Taad daday ta aparador ang nakaharang. Unantay, dito inangarudan. Ay, sana, isublim day ta nga aparador, iti sigod nga ayan na. Ha? Apay kuma, iti anya agapaw, Inteng? Di mo ayamadlaw. Kadigdigos ka. Kita, nagbanglunto pa iti insampok. Kaya intay batsop nga narapat ko. Huray say upan na. Nabanglo akdong nga. Ay, isumot lagayam adi nakakayat ni Auntie Akaabay. Tadi ka agsuksok at itibadaw, manggay. Ay, di mo man ulit-ulitan day ka. Nagsukatak lang arudan. No ikarem akanayon ng ti agdigos, Inteng. Paisublek day ta aparador iti sigod nga ayan na. Ay, windong nga. Alakwaro, isublim mo ti aparador iti sigod nga ayan na. Ariglado, Uncle. Itamat lang. Inteng, anya day ta ininom mo? Danom Kaya nag-vitaminak. Nasaya at launay. Naka-amirisak. Tapunuti ko nam. Nga ita, bakit kan lakaitan? Inaskan nga ag-vitamins ta. Tanarigat ti makaptan iti sakay. Nasaya at mat. Iso akas tantiar arami nagdungaw. Salwadan ta ti salon at ta. Tapno maya dayuta iti sakay. Apay nga da ka paray. Anya ti bagam. Umay nakmanen uyawan ang nagalas ti panagdiso ti rupak. Ay saan pare? Umayak ag pasensya. Pasensya ka ni timbagak edi Sorry pare. Ay, ayos lang pare. Kinapuno na pare kahit nagtaar kamot kay. Na! Ketuan mait pare. Natairak matkat atalaga. Nangro na pa. Takadigdigos mo manay. Nagbanglo ka. Ay na. Na. Uray si ka pare. Nagbanglo ka. Kadigdigos mo mait. Uy! Tamasapula ka na yun anadalos ti pagitayaw. Ay, wan mata pare. Ala, umay ka pare. Adda ka mo ti ang merienda mi kinituyang kaw. Ag merienda tayo pare. Kayan adamat siya ang gubat ngayon naman tayo. Ay, mayat pare. Very healthy. Wan ala, umay ka kidin. Tag merienda tayo iti healthy food. Kapitan, ado tagsaksakit ita dito'y kabildatan. Agbara da kan aguyak dapay. Ay, win nga ron kagawad. Aday may iti anagkid daw iti igatang na iti agas, tagbara kano nila kay na. Iso nga inikak iti agas tayo dito'y barangay hall. Ay, nasken ama palagipan man ang dagiti ka baranggayan. Kanayon da surutan dagiti paganarutan tayo. Maipapan iti COVID. Huwag nga rod, Kapitan. Malatasak ti rumuan ang mga ipalagip ka dagiti tattao.
Ayan ni Kwarong. Tay drive na tilugan ti barangay. Tagsawar kami. Sigay tapaaya ba, Kapitan? Ay, apag isaw, adito'y tinagsardengan ta. Ado ti babalay. Ay, iyan na tayo megapon. Anda dita si Kigam, Angkail. Sige, Angkail. Agpukaw kan. Da kayaw nga adda itirwar. Da kayaw nga agkikinuto di taro bayan ti babalay na. Umunag kayaw, kadag iti babalayaw. Awan mo't agkikinuto ng Angkail. Kan awan mo't tataon itirwar. Da kayaw nga da dito nagtibabalayaw. At to'y kamay amang ipalagip ka da kayaw. Adi kay rumrumwaran di tabalayaw. No awan ti importante apapanan niyo. Agray raman ti sakit. Iso anas kan nga gadaan na tayaw. Sige pa, Angkail. Ipalagip mo jay kanayon da apa nag-face mask. Ipalagip mi pa iti kanayon nyo apa nag-face mask. Tapno di kay makalangap iti baros. Surutan nyo amin apagan nurutan may papad iti kubay. Tapno awan ti makaptan. Nalawan. Inchindi. At dapat ibagam, Angkail. Makabanog. Si katag migapon. Ang umakartamanan iti pwistaw. Sige, Angkail. Ay, nagvitamina kundong ha. Ay kat nasaya at mo't ano kasta. Ay, win. Ay kat ag-duty ka. Ay, win. Iso arumwara kon. Nakadigo sakmit tayo. Kasta tay face mask mo. Di mo liplipatan Tauray adda ka iti barangay hall. Nasken nga ag face mask kalata. Ay, win. Ada dito yung tipis mask ka. Isuot ko akas to, papa. Ala, ingka nga rudan. Agluto ak. Iso nga umay kamangal daw dito'y balay. Ay, uwindungaw. Okay. Tanarigat amapan kapay lamang restaurant dita. Idinto tamabalin mo mati agawid. Ken may sa agra-ira itan ti sabali pay away rose. Iso anarigat ti makadagdagop iti sabali at tao. Ay, uwan ba nang? Amok day ta? Nasaya at no kasta inteng. Very good. Very good, Kapitan. Ala, kanayon mo apalagipan dagiti kabarangayam. Anaskan ti panagannad na. Tapno mailiklik da iti virus. Ala, sige. Dito'n tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Puklay. Sound effects, Joffer Basit. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.